Faisa, adan visak. Ag-flight ako ni Timabit. Anya? Kamo dyanan na. Makaburudak mo't langin. Oh, di ka aglitayan eh. Diyak kaya na makita ti kas taalangam. Talaga gayam apatuluyan man ti umadayo. Sa labali, napardas ti pa naglabas tal daw ita. Para iti buklan ta pamilya ti Adayok. Jud, panawan na ko. Agkasartan nagsubliak, Faisa. Di nakisuksukat ha. Agpakpakaasyak. No dagaron ka. Basti mo dagos, please. Saan nga taasi ka tirumbang apang ibagak iti kasta, Jud? Awan tirum nga pagdanagam kanyak. Tay ayatin ka, Faisa. Urayam ti pa nagsubli, Ay ayatan ka man, Jud. Di ka kumapalubusan nga mawan maramidak. Iso ati maibagak. Agsingsingpat ka. Kanagan-anad ka iti pagilyan o papanam. Hello, Jude. Agyaman na timawag ka. Kailiw ka una yan. Inururay ko ti awag mo. Pasensya kan, Faisa. Italaan ay ka nakitigundaway ng umawag ka. Kat, kumusta kan? Kumusta ti trabahom ti ta abroad? Di nakpakadanagan dito eh. Tao kiyak. Medyo narigat ti trabaho. Ngam ka ba alak? Agibturak para ka. Sikat inspirasyon ko dito eh. Jude, agan-anad ka ha? Wen, para ka, Faisa. Di nakisuksukat dita ha. Saan to apulos? Si kakit di Ang mga numakakita ka iti sabali a babae apang isukatam kanyak dita. Ulitot nga ibaga, Faisa. Si kanahain, tinaka-Italyan to'y puso. Ay altan ka. Kat urayan ti panagsublik, Faisa. Wan, si uurayaken ka, Jude. Sige. Tainlibas ko lang timawag. Istrikto nga min ti supervisor mi dito pabrika nga ayan mi. Sige nga, Rudan. Aganad ka, ha? Urayag ti sumarunong nga awag mo. Bye. Rumarak, nanang. Papanam nga anak ko. Mapanak ijay lugar da, Jude. Apay, anyat aramidem ijay. Nabayag naminan asaan ngay mauawag kanyak. Inakagdamag kadag iti dadakkel na. Amamuda kaya, dagiti dadakkel ni John. Saan, nanang? Agad kasano nga ruday tangay. Yam amok ti bagik. Asyak ti nobya ni Jude, nanang. Anya, sige nga rod, makaamu ka anak ko. Aganad ka iti pa nagbiyahem. Naimbag nga oras mo, ma'am. Mabalintag damag. Ha? Dito'y ka diti balay tagnagan iti Jude. When? Apay ka di? At dala ko madamagak. May papankin ni Jude, kabsat. Sige, sumurag ka. Agyaman na. Ala, agtugaw ka. Anyat na mga may papan iti asawak. Asawa? No, kasta. Asawa na ka ni Jude. When? Ngam, apay akas lang naklaat ka. Nagkasara kayo ka di? Saan ngam adan anak mi? Asino ka kadi? Gayam ko ni Jude. Sigod akatrabaho na kidi. Adala ko man napatig nga ibagakan ko na. Iso na lang tadyak makontak. Ibagamti kayat mga ibaga, tay bagak to no umawag. Umawag day dyan no madamdama. Ha? Ay, ni, isungag pa isunti umawag. Mabit lang ha. Kwa, saanan? Sige, patuloy akon. Agyaman aklaan na. Sige, mapanak pa
at asawa kan anak ni John. No kasta, inalilaw na ni John. Kat papanam nga rodon anak ko. Mapanak ijay balay daan ti saling nanang. Anyat aramidem ijay ngay. Inak ang bakasyon nanang. Nagfailak-pay lang ang itilib ko ijay opisina. Diyak makatrabaho iti nasayaan. Kaya't ko nga iliw-liwag ti pagdaldalanak, nanang. Kat Agan anad ka nga ron anak ko. Sumuro tak kuma, takailiw kumatan ni antim asaling. Ngamawan mo't mangpakan ka dagiti dingwan ta. Sige, siyaklatan tiyag bakasyon, nanang. Barang makailiw-liwag ak iti panagbakasyon ko. Apay anaaramid ni Diyot ti kastoy kanya. Apay nga inalilaw na. Kuna na siyak lang kay ayatan na. Nga madamad gayam kabingay ko kankon. Awan asin. Pinangnamnaman naglagayam. Miti awan. Ang sangsangit na gayam ti lalaki akaabay ko to'y lamisaan ngayan ko dito restaurant. Unay matapan na kay Ranranan. Ang sangsangit kami matanadwa dito restaurant. Anya nga tamit isang sangitan na. Ang punpunasan ng t-shirt na itilona. Tissue, sir? Thank you, Ading. Anya nga tamit isang sangitan dahil ka lalaki. Thank you, Titisyo. Ading, ha? Okay lang. Siya ngayam ni Elmer. Faisa tinagan ko. At ang sakit parikot mo, Ading. Nagsasakit ka ngamin. Kwa. Oray matsika. Agsangsangit ka man. Mabalinte, mag-ialbagan ka. Di na lamisaan mo, Ading. Ha? Sige. Alaam ti ka na. Tagkalamisaan ta. Nukas na. Agpatatay ti kamadasan. Uray siya. Inalilaw nak tinubyak. Kunana siya lang ti lalaki ti biyag na. Nga madaman gayam kabingay ko kinkuan. Kasta ka ni. Ay, agpatata, Faisa. Pinanawan lak na tinubyak. Nagitaray iti sigo danubyo na. Anyan apan nakairanranana, Elmer. Nagpadaan talakit di matan nga inulila ni Ayat. Uwin nga ron. Ngam. Mabaling ka niti. Makisinangad ka. Ha? Sure. Day talaga yan. Man nakigayam akmatkat. Saan la babae dagiti gagayam ko. Pati lalaki. Nasayahat nga ron. Aywan. Taga dito ka. Saan? Agababak lang dito eh. Dito itayan di trabaho. Agtrabaho kiti may sa call center. Ha? No kasta. Agpadat a call center ti pagtrap-trabahuan na. Ha? Kasta ka di? Iso na laang ta saan adito iti ayan ti trabaho. Ijay lugar mi. Ngam kayat kon ti ag-resign. Ta sumapulak laangan iti sabali a pagtrabaho ak dito lugar daan ti. Kasta ka di? No kayat mo, ag-apply ka nita yung trabaho. Kapag iso hiring da ita. Kasta ka di? Sige, kayat ko, Elmer. No kasta,
Ag-resign kan iti trabahom dito, anak. Wala nang umakarak ijay lugar daan ti saling. Anya, kalaat mo't day taapang ngedeng mo Kasla marigatan ak ngamin ang makalipat iti inaramid ti nobyo. No agtali na daklatan dito lugar tayo, nanang. Ay, Pasensya kayo no ibati kayo pay laang, nanang. Ngam di kay madanagan. Tatunggal day off ko, agawid ak dito eh. Ay, nalakat makaamo ka nga rod Nuan niya ta mo mapagsaya atam, haramidam anak ko. Basta agan-anad ka kumaakanayon. Auntie, kidawag ko maamakipag naidak pala dito'y balayo. Dito yak ngaminan nga trabaho. Wen, awan problema iti na ita, balasang ka. Husto tapno adda kaduak dito'y balay. Agyaman ak auntie, malanga road, dalosam tay bakante asiled, taijay ka nga agkwartaw kaanakan. Wen auntie, Pagkawanan nak ko ma, Faisa. Agayatakin kan. ha? Sapay ko ma, tas saan nakakagura, Isa. Ay ayatan kan. Elmer, awan tirong ba nga ikidawam iti pamakawan. Gaputag pa data itirik na. Ha? Nukas na. Ay ayatan nakmat, Faisa. Wan, Elmer. Oh, agkasartang arutan. Kasarada ako, sen. Una, kahit kang ikalay sa, Faisa. Umadan hinti kalay sayo ken ni Elmer anak ko. Wan, nanang. Sapay la kumata ison at talaga ti para kanya, nanang. Talaga nga inayat mo ni Elmer anya. Wan, nanang. Agad kumustamat nga iti trabaho mi di lugar daan time. Nasaya at lata, nanang. Nasingpet dagiti katrabahwak. Kastamat din ti boss mi. Ay kaat, nasayaan nga ro ano kasta. Ne, adda tao anak ko. Siya kon ti mangilukat, nanang. Kumusta kan, Faisa? Jude, Kahit ka makasarita. Pasalagan na ko, ma. Awanin ta sawak, Faisa. Nagsakit, kat natayan. anya. Anya, awat manan ni Jude anak ko. Wan, nanang. Ay ayatek pay laang nga aging gaita. Ay kaat kasano nga ro den tinubium amay sa. Ilawlawag ko ti amin kankwana, nanang. Patyak ang maawatan nak dayjay. Ay na anak ko aya, kasano nulokwan na kantumanan. Saanan, nanang? Nagkariadinan ulitan ti naramid na iti kanlabas. Patyak ang maawatan nak, Elmer. Ngamin, amok aman nakaawat ka. Pangasim, Faisa. Di na ko mapasagitan. Inayat ka ni tigas taunay. Masig ako maganyak. Umadanin ti kalay sana. Ikansel tanti kasarta. Lading itak, Elmer. Ngam ni Jude ti ay ayatak. Lugas na. Pinagbalin nakla po nakiputas, Faisa. Sorry, Elmer. Ngam oray anyat aramida. Jak malipatan ti sigod an opo. Sorry talaga, Elmer. Talaga siguro asaan adata ti para iti tunggal maysa. Kat padyak nga adda sa bali nga itad ti apo aparakan ka. Lipatan na kuman. Jak may ladawan ti kinaragsak ko, Jod. Ngamin, jak pulos ni namnama nga agsinom yan ta. Uli tagtag daw iti pamakawan ken ka. Kapag iti naramid ko iti kalabas. Wan, napakawan kan, Jod. Jak gayam ka ba ilan ti manglipat kan ka? Nga oray nakirelasyon akon iti sa bali. Agyamanak, tasyak ti pinilim, Faisa. Gaputa ay ayatan ka, Jod.
Ay ayatin ka mat unay-unay, Faisa. Nasakitan iti husto ni Elmer. Isu siguro ang nagabrudan. Kalpasan ti kasaryo ken ni Jod, anak ko. Ha? Nakadamagan niyo iti dayta, nanang. Ket ni Antim asaling Kanayon da kano nga agkita ide. Isumo ti nang ipadamag kanyak. Nagabrod kanon. Ay, masapol nga aklunan na ti amin. Tanarigat mat no ipilit ko ti bagikan kwa na. Nga uray adamat sa baling ay ayatak, nanang. Madamag ko man laeng anak ko. Inayat mo ni Elmer wano saan. Pinilit ko ti bagik anagayat kan kwa na. Tapno malipatak ni Jod. Ngam idinakitak manin ni Jod. Kalna at anapukaw tiriknakin ni Elmer, nanang. Ay, sapay ko mga roddawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo ken ni Jod. Sapay ko tanaragsak kayo hitag nanayon. Faisa, muriga, tarak moringa agangas. Apay nga tangay. Kanayon matakastan. Itaray ka lang nga di di ospital. Sa, may wala no madamdaman na ito. Iyanak lang. Makapadanag ka mo, Jod. Iturog ko labita. May kato na madamdaman na ito. Iyanak kitititanong sa uminumak. Bakit? Sige, mabit lang. Jod! Anak ko dahin Jaya. Paisa! Apa yan? Anyat sang itam. Ni Jod, nanang. Saan nga gangangas? Anya! Ay, tinasayat! Itaray tayo sa ospital! Para sa ispalpay tibyak ka! Jod. Apa yan ang sapa? Di pa nang paano mo kanya? Kung naglanuag na na yun, nanti kinarang sakta. Tanagsapat man nanti dalata. Ngaman yan. Tanagsapa mat ngayam, di ba nang ipatim kanya? Anak ko, di ka una agladingit. Tama nga no ang sakit ti barukong mo. Awanan ti asawak nanang. Nagsapa ti pa nang ibati na kanya. Ala, aklunan tayon ti amin anak ko. Nagsaritaan ni kanya balayan idirabi iti maipapan iti sakit na. Sigud gaya mo nga da sakit na iti puso. Kat nabaybayan na kano. Saan na sinigod nga impaagaas? Inlimad na kanya ti may papaniti tayo nanang. Iswadya ka mo nga dagayam sakit na. Ala, agpatibkar ka anak ko. Malasatam tumutlaan day ta panubok iti biyag mo. Agkamang kakan ni Apo Diyos. Ay na, si kamot gayam, kaanakan. Sumrag ka. Agyaman na kanti. Umay kayo kumustaan. Nasaya at lata ti kasasaad ko dito, kaanakan. Ah? Ni? Adda lumabas akaro, anti. Ay wun balasan ka. Itabundan ni Elmer. Dito'y ngamin tinakalamayan na. Tadda nagatang da asular kan balay da dito'y. Nasaya at mo, taimay ka. Makiatendar ta ititabon na. Elmer? Sino nga Elmer, auntie? Jay sigod anubyong ide kaanakan. Anya? No kasta? Natayan ni Elmer? Kunak no nagabron? Nagawid din Nagawid ide agsaksakit ide abroad. Kanser kanumot jay impatay na. Anya? Rabiin, Faisa. Ada ka pa'y lado ti balkon. Ingka maturugan na anak ko. Diyak makaturog nanang.
Umuna kayon ang maturog. Kaslada na unaga pampanunutam. Adda ka di parikot mo. Awan nanang. Malmaldayak na ang amang pampanunot itinapagtanda Jud kan Elmer. Ha? Agpadaan na tay dagiti nagbalin apasat itibiyag ko. Apayakas chay. Ay, naira na siguro akas jay tiwagas ti pan nakatayda. Kan naira na anasapa da apim musa ay. Nanang, Kasta ti biyag ti tao, anak ko. Adda pagpatinggaan na. Amin tayo, agturong kan ni patay. Isu nga awan bumatuon wag nanayon dito rabaw ti daga. Adda amin gibus na. Isu amasapol asaganaan tayo day taapagtaeng. wan matkit di nanang. Kan amin apasama kiti biyag ti tao, adda plano ti Diyos, anak. Isu nga ikamang tayo amin itinamarswa. Diyan yaman na pagdaldalanan tayo. Taisulaang ti makatulong kada tayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nakapimpintas ka, Alice. Aday ta ka manan. Bulaan nak manan ako nak. Saan man? Pudno ti magbagak. Nakapimpintas ka. Makay-ayo kit kitahan ti rupam. Agnobyo talang aro dun. Ngamkastapay lang ti bagpagkam. Una, tapno kaslagar armaklatakin ka. Alice, my love. Ay, yan. Amom, day ta tinakainlavak kan ka. Nakalalailo ka launay. Kan nakasingsigpat ka. Saanak siguro na makasara kitikaskan ka, Jojo. Oras siya, Alice. Jak tumutin makasara kiti babaya kaskin ka. Ay ayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Jojo. Agasam na ita, Jojo. Madlawan ragsak ka. Siguro, nagkuyog kayo manan dyan nobya man ya. Wen, Mang Rohel. Nagpasyar kami di kalman. Ay, agasam na ita. Very sweet ka man di dyan nobya man ya, Jojo. Gagangay na Mang Rohel. Gamamom, madlaw man na nasingpat ni Alice. Ay, talaga Mang Rohel. Awan makunakin ko na. Kadagiti amin na nagbalin ang nubyak. Isunti kasing putan. Kan siyempre, kapintasan para kanya. Ay, wala. Atong arod ti mga ibagbaga akas lakano artista dyan nubyam. Wen nga rod. Kastamot lang ti bagbagada kanya. Agasam na itagay. Talaga nagasat kakadkwat na. Tamalaksid anapintas, nasing patpay. Uy, baro day ta kwintas ka naritos mo, Sika talaga, Tess. Tila madmadlaw mo. May kawag ngamin. Tasigod mo't nga awan SM mo ita alahas. Ngumita, makadlawak kon. Ay, narigat mo't ano jak isuot ti regalo ti ay ayatet. Os? Talaga? Rinigalwan na ka man ni Jojo? Wen, friend. Ay, talagawat ni Jojo, Manmano ti lalaki akas kinkwan, Alice. Very loving kin ka. Saan na pa nagpalastog? Ngam, wen. Day ta ti pakaragsakak unay. Ta nakatumpo nga kiti nobyo akas kankwana. Kanayon na kansapay nga ipasyar. Wen basta wan trabaho mi. Siyak ti pangibukbukan na iti oras na. Ay, imbag man. Sana kasi tinobyok. Makapawan ganas. Ala, apay mat. Aginadayo kami lang aroden. Tan edistino ti adayo ang lugar ti trabaho na. Manmano pa ngag-text. Once a week la siguro ngag-text day jay. Anya? Wen, kan maminsan la iti makabulan niya agawid dito lugar tayo,
Awan pa isem na nga internet. Iso amaliplipata kung tirupan na. Ani, ha? Nalabos ka mat. San man, pudno ti bagbagang, Alice. Iso nga apalan ka. Takas ka ni Jojo, tinagbali na nobyo. Adda ka ni ti husto nga ida, Jojo. Mabalin mo ti mga asawa. Mama, Apay, awan pa'y plano yung agsimpakan ni Alice? saan may pagsaritaan ti may papaniti day tabanag, Mama? Ngamgid talaga plano ko ni kalay sa tinubiyag. Wala, di tanto matlaang titurungan nyo. Iso nga isapsapay ukit din, agkasar kayon. Nagpintas matanda ito ang lugar. Nagmayat tirik na kamakalang abiti presko nga angin. When, Alice? Mapit lang, ha? Ha? Alice? Will you marry me? Sing-sing? Will you marry me? Sinorpresa na ka. Uwan, Jojo. Makikalay sa akin ka. Umuna rabita ita. Ngam apay kasla na liday ka. Jojo. Sorry no ita lang nga ibagakti kinapudno. Kinapudno nga. Anya? Saan ako na nasinaw abalasang? Sorry. Amok ngagbaliw tirik nam. Gapo iti imbaga. Narabaw arason na ita. Tapno ipagam nagbaliw tiriknak. Ay ayatan ka. Kat uran niya pa tinaglabasam. Dinto agbaliw ti bara ti pamatag ko. Ay ayatan ka, Alice. Agyaman ak. Kat noan yaman ti kayat mo adamagan. Wano maamuan maipapan iti naglabasak. Nakasagana ka mang sungbat. Jojo. Ag-overtime ka, Alice? Saan? Urorayak ti asawak. A-girly dinner kami itirwar. Ay, wow! Agasaman, friend. Uy, agasawa kayon? Nga very sweet kayo lata, ah. Wana, day tamo ti pagyamyamanak. Taure agasawa kamin ka ni Jojo. Kaslagar-aram lata kanya. Ay! Kuma, makatumpong agtumot iti kasi ti asawa. Sana all! Ha? Mimsyak, awan kami ni Genobiok. Sininaakon. Anya? When? Edi imbagak ngagsina kamin. Di na pa inay ayo. When kung na nakatadagusin? Iswaday joy. Nag-break kami. Awan ka di pa, Alice, iha. Awan pa'y, mama. Kalkalpas ko laan ang binulan. Ne, dua atawanan ngagdandan na kayo kan ni Jojo. Mapay nga ya di kayo matla makabukalan iti anak. Awan nga ron, mama. Apay do agpakita kayo iti doktor. Sana kayat ni Jojo, mama. Ngamin, siyak ti atapon na nga da diferensya na. Ne, nabartak man na nasimmangpat ni Jojo. Ala, sabtam iha. Uwan, mama. Jojo, umay kanta. Batan na ka. Diyak ka sa pulan, ti pa nangasig kasam kanyak. Lupas! Jojo! Oh, apay! Di mo maglo na may saka, Lupas! Saan nakalupas? Lupas ka! Lupas! Saan nakalupas ko naklangaro din? Awan pang managnak mo, tap na ibagang tigas na kanyak. Basta lupas ka, Alice! Sikat lupas! Saan kat asyak? Jojo, agawid tan. Parbagonan.
Sa anak nga gawid. Anya? Ay, pagawidam nga rod. Mangirwara kiti babae. Anya? Sigurado nga orayan na kan ni Alice. Bayamon da ya babae. Tadinak matla maipayan iti anak. Ha? Awan serbit ikinapintas. Kinasingpet ti asawa. No di nakamot maipayan iti anak. Jojo, nakaluto akon. Mangrabi ita yon. Da kayo latan timangan. Rumarak. Ni, papanam. Ad atin darami aparti. Kadwak dagiti katrabahwak. Rina biiya rumwar ka, Jojo. Kano sumangpet ka, parbangunan. No maipayan nagkumay iti anak. Awan panggapwak nga garamit iti kastay. Anya nga rin ti maramidak no talagang awan pa'y. Saan ta mapukawan itinamnama Aguray talat ta. Buwan atawan yag din nata. Ngam di tamot la maaddaanan iti anak. Anya nga rin ti kayat mamapasamak. Palubosan nak. Tagsapo lagi ti babae makaipaay iti anak kanyak. Anya? Pangasim. Tadi naklaptan alis. Agkinaawatan ta kuma. Jojo, narigat agdardarasudos. Agpanunod ka na imbag. Nagsaritaan min iti asawak na ito eh. Ket, imanugot ti asawam. Sana nagtagtagari. Ngam awan ti maramidan na. Masiguradom nga rod nga iso ti adda diferensyada. Wen, Mang Rohel. Masigurado. Marikriknak. Iso, ti lupas. Rumarak. Papanam. Agsarak kami ti bagbagagkan ka babae. Ama kaipay iti anak kanyak. Sa anak mo man nugot iti pampanunutam nga ramidan, Jojo. Anak lang ti kasapulak iti daya babae. Awanin ti sabali pay. Baska sa anak nga man nugot, Jojo. Katap no saan nakapagpapasulan asyak ti adda diferensya na. Agpakita tayo ti doktor. Saan na masapol? Tasik ka ayan ti problema. Awan pa managnak mo. Tapno ibagam ti kasta kanyak, Jojo. Sikat adda diferensya na. Apay, at tangarod pa managnik mo, gawal ti diferensyon. Adda! Anya ti kahit mo asawan. Alis. Oh. Anyat sangsangitam. Bigbigat niyag sangsangit ka. Imawag ni Nanang. Nadisgrasya ka no ti kabsat ko kante asawa na. Anya? Kahit, kasano? Agawid ka yung lugar yun? Juan, Jojo. Sige. Ngam jak makasurot. Tani, jak makalangan iti trabaho. Apay di mo kinuyog di asawam, iho. Ada trabaho, mama. Mabalin mo matagpakada, tamawatan da kamat siguro. Saanin, mama? Ay, iho. Noan yaman tisan nyo pagkinkinawatan iti asawam, urnusan nyo kuma. Di yun urayan na dumakkel. Tamang ano day ti pakadadaalan ti relasyon nyo. Madadadaal nga roden, mama. Ha? Anak gayam ti kapat ganita gasawa, mama. No awan anak, saan anaragsak? Nasaysaya at siguro nagpakita kayo iti doktor. Tapna mo yu taramidan yo, iho. Awan diferensyak, mama. Ni alis dayan ti problema. Iso ti daw diferensya na. Aniya? Kasi no masiguradom da ita. Kat di kay pa'y nagpakita iti doktor. Marikriknak, mama. Doktor ti magibaga no asino Basta. kada kayo. Jak kaya tagpakita iti doktor, mama. Ha? Sino day taubing akadwam alis?
Junya, anak. Ag-bless ka ni tatam a Jojo. Agmano tata? Bendisyonan na ka ti Diyos, naneng. Ala, sumar kayo. Asino tayo ting openg, Alice? Anak ko ni Junya iti kinabalasang, Jojo. Impaampon ko iti pimusaya na kabsat ko. Anya? Upat itawan na iti impaampon ko kankwana. Ta nagtrabaho akiti adayo a lugar. Aging nga imbilang dan kaspudpud nung anak da. Kat itatawanan ti kabsat ko amang padakkel kankwana. Ingkuyog kun ditoy. Alice? Kat lading itak no inlimod ko daytakan ka. Ngam adalatakan ka naguraan nak, kat sinaanak, awan maaramidak. Jak mabalin nga ipilit ti bagikan ka. Kaya't kula panagnagan asa anak alupas. Nga awan diferensyak, tadakat nga rod anak ko. Alice? Kat adakan ka no naupay kan kanyak, gapoy tinaamuan. Nakasagana ak. Tanya ngay, nagilimod akmat nga rod kan ka. Ngam, agkidawak lati iti pamakawan. Gapoy ti saan ka pa nang ibagay tinapalabas ko kan ka. Pasensya kan, Jojo. Kat sapay la kumata mapakawanak. Kat numaawatan nak, pagyamanak. Ngam no saan, awan maramidak. Nanang, apay nga agluluwa kayo amang kitkita kanyak. Makonsensya ak lang amin, anak ko. Gapo iti pa nang ipaampon ko kan kaidi. Nanang, pakawanan na ko ma. Sorry, Iwan. No impaampon ka iti na iti kamsat ko, anak ko. Uray ata nasingput mat na iti mami kan daddy. Iso na lang ang tanatay damutan. Di kag danag. Adaak dito'y. Agdan natamanan anak ko. Katsaan ka may bayan. Ipatpatag ka unay, anak. Ipatpatag ka mat, nanang. Intimplaan kayo iti gatas yu, tata? Nagpatimpla ak aya iti gatas. Kat saan mat? Ha? Inumam dayta. Tapno saan na masayang. Uwan, tata. Inton maminsan. Di ka bastag timplalat no tsak imbaga. Wen? Uwan, tata. Siyak tinang bilin kan kwa nang itimplaan na kay tigatas, Jojo. Imbagak aya nga itimplaan dak. Alice? Junya, anak. Sige, inumom day tanawan. Uwan, nanang. Ada ka mataniho, nagapwam. Ala, sumrakan. Nagapuhak iti doktor, mama. Kahit Apay. Asyak pay. Mama. Apay. anyat kayat mo asawan, anak. Anyat impacheck up mo iti doktor. Agawid kami iti lugar mi, Jojo. Tamo ka saan a welcome kan kati anak ko. Kat ulitagtag daw iti pamakawan. Gapo iti panagilimod ko kan ka. Junya, anak, agpakadakan ka ni tatam a Jojo. Agpakada kamin, tata. Kat thank you kada kayo. Awan ti rumbang apagyamanam kanyak. Balasang ko. Ngamin.
Awan kinaimbag ng pakitakan ka. Ha? Sorry. No nagbalina ka soprado kan ka. Jonya. Alice. Pangasim. Di mo ipano tanak mo. Tanakasaganak ang mga ibilang kinkwana. Kaspudpud ng anak ko. Pakawanan nak. No imbagbagag asi Kati Lopez. Awan rupak ni parangkokin ka. Gapoy tinagkarapain. Ngamin, siyak, ti saan na makaipahikan kay tanak. Anya? Talo a doktor tinagpakita kat agpapada timbagada. Pakawanin na kuma. Alice, kat ulitek. Nakasagana ak amang ibilang kaspudpud nung anak iti anak mo. Agyaman nak, Jojo. Pagkaragsakak day ta na imbagam. Jonya, balasan ko. Awagan nak matan iti tatang. Wen? Tasyak itan ti tatang mo. Wen? Wen, tatang. Ipatpatag kayo nga gina. Alice, Jonya. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Grabe, friend. Nakitak manan itay. Limabas ijay balay. Ha? Asino? Asino pa'y kuma? Ni Mark Anya? Sika talaga. Makilkilig ka manan. Ay na, pagbigyan nakadilatan. Nagtaerkat ngaminan ni Mark. Anyan? Tulungan nakman Alice. Tapno papansin nakmat ni Mark. Sige, tagagaraak to ti mapan iji balayda. Anya? Maiturod mo? Namati mo't. Rabak ko kadilaang. Pakpakawan mo't Anyangay ko matibagak. Pulos mo't Disikan ti mapan no kayat mo. Nakarkaron aman Jack. Kababain mo't Bas daw ka siguro no apay nga imayak dito'y balayaw. Alice. Ha? Apay ka di, Mark. Anyat gagaram. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti umay dito'y balayaw. Ngam maunak ti agbain. Anya? Tapno'y bagakken ka. Nabayagan akursonada ka. Alice. Ha? Ladingitak. Ngamyak kayaten nga ilimad ti pudno amarikriknak. Ay ayaten ka. Alice. Mark. Day ti pudno Alice. Damag ko, anasingpat ka abalasang. Iso asaan akon nagdudwa nga imay. Tapno agdato nakken ka. Sapay la ko ma. Taddanam namakken ka. Alice. Kastaya. Di nagasat ka. Tas ikagayam ti ayaten na. Friend, Jack kaya't amadadaal ti panaggayam ta. Isa di ka madanagan. Jack to aklunin ni Mark. Oh, nga ta. Naglakat iag sao, Alice. Ha? Ay, adapay gayam papanak Alice. Aglabaak, agluto, agdalos, ganda dumapay. Uri agawid ka pailaan. Ay, no kayat mo. Tulungan ka kadagiti trabahong diti balay. Saanan? Thank you laangan, Alice. Naimbag nga oras mo, Freya. Adda ka din ni manang mo, Abeya. Ne, apay, sana nagpakadakin ka, manang Alice? Kat no nagpa-Manila itay bigat. Anya? Anya taramidin na iti Manila ngay. Ay na, mapan ka no agtrabaho iti may sa apaktorya. Iserrak ti kasinsin mi. Ay, kastaya. Ay,
Apay nga sana nagpakada kanyak. Nagloko ni manang ko. Gayem na ka, ngam di na ka pinakaamuan. Awagam tulaangan. Ay, uwan. Agyaman na ka. Ay, sorry Awan nga minload ko. Isuasaan ka na i-text. Unay ka matan, friend. Pinanawan nak matan. May kawa aklakit tiniti kaawan mo. Sana bali Taadamot ni Mark amang liwliwaking ka. Ha? Ni? Bye! Apay nga nagbalin mo tan akas dyan ni Bea kanyak. Ay, may papanlakit di ka ni Mark ti pagkaskas dyan na. Basol ko ka di. No agayat ni Mark kanyak. Yakon pagawidan ni Mark ijay balayda, basang. Ano ti sulisog ijay lugar da. Nabiso dagiti kasinsin na, kun barkada na ijay. Isungsung da nga agbisyaw. Isungay nayabaklangan dito'y lugar tayaw. Kasta ka di, Tata Pijong? Amaw, talaga nasingpet ni Mark. Nagagayt, no da kayaw ti agkagasat. Ay saus, masiguradok nga awan to ti pagbabawyam. Tata? Agbagay kayo pa'y. Tanataer ni Mark, ken napintas kamay. Napipintas ken gwapon tulakit din dagiti agbalen nga anak yaw. No da kayo ti agkagasat. Hi, friend! Ha? Bea? Ala, imbag man ta nagawid ka. Sumra ka Thank you, friend! Ala, pimintas ka Oh, talaga? Thank you, manan. Aywan, pasensyakan iti kalabas Aklunak, nagsakit tinakom ko idi naamwak asikat kayat ni Mark. Naupayak idi naamwak ang nagpatinggalagayam iti elementarya day jay Mark. Ha? Kan, ada kadwak asimangpet sika. Asino? Ni Jude, ada iji balay. Asino Jud? Nobyok, professional ji boyfriend ko sika. Anya? Masikuga kon, friend. Ha? Kat, anyat imbaga genobium nga, hindi imbagam amasikugkan. Naragsakan syempre. Di, saan kan nga agsubling agtrabaho iti syudad? Saanan? Di na kon palubusan ni Jude nga agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Wen, ngam no next year pa'y. Tama kumikom ni Jude iti trabaho na. Kasta ka di? Katsika, kumusta kayo matan kini Mark? Inaklon mo ka din? Adamatan na pasamak iti nagbaetan nyo? Masikok ka kadimatan? Grabe ka, Mat. Advance launa ti panunot mo, Bea. Jack pa inaklon ni Mark. Ala, pakipot ka launay mat. Ngam, anya nga iti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Kat awam mat na talgad at trabaho na. Makikon-construction mat lagayam. Kwa? Hay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigrigat friend. Naimbag kanyak ta professional ti pakiasawaak to. Ay na, agyaman alis. Kunakla no awan gasat ko kinkan. Nakitak no kasano ti regget mo ang nagdaton kanyak, Mark. Siguden nga da panagayat ko kan ka. Ngam, jakla impadlaw. Ta pinaliiw ka pa nga imo na. No pudnumot lang ay ayatan nak. No pagpatinggaan ti kinaanos mo. Dinto agpatingga ti kinaanos ko ken ka Alice. Alice? Agkasartan? Ha? Nagpardasan ngay? Wen, tapno makabukultan iti bukod ta a pamilya. Alice, ikasarkan.
Kablaawan ka, friend. Ngam na imbagman, taada ginastos ni Mark anang ikasarking ka. Kat ag construction mo laang. Ha? Ay, kwa. Manumat latis wildo na iti pa nag-construction na ngay. Nagtitinulungan da nga agkakabagyan, Beya. Timulong pa ni Uncle Pijo nga ulitag na. Kastamutan kadang iti dadakkel kang kakabsat na. Ay, piman mo't, Mark. Ngam no syakto ti agkasar, ay sos. Bongga. Saan lakas to'y kasimple, friend? Ha? Adi mayat. Naimbagkan ka tadakkel sa tisweldo genobium. Wala! Kaano kayo nga ron nga agkasar ngay? Dakkel mo tanta si kugmo. Mabiitan! Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno in grande ti kasar mi. Bongga! Mark, Alice, itatagasawa kayaw. Nasaysaya at nuadda kabukbukudan yu abalay. Uncle, awan pa'y Mark. Yak pa'y nalpas anagsao ka anakan. Ha? Itad kon ti balay kaw ijay lugar may. Tawan metlat ang nanaad ijay. Da kayon ti mang tawid iti dayjay. Tawan ket nga rod ti asawa ken anak kaw. Sisya kon nga agbibiyag. Agawid kayo ijay. Taag mula kayaw ijay. Wino agtaraken kayo iti baboy no isaw. Agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpet kayo ha? Agbinadang kayaw. Itirigat ken ginawa. Sapay kumata ang nanayon to ti kinaragsakyaw. Anak kaw. Mark, nalawan sa unay ti araramidam akulungan ti baboy. Wen bakit? Tanayunan tanto ti alaen ta buryas. Ala, kaimaan ta nga tayo tagtarakan iti baboy. Awan kastay padasen bakit? Mariknak anapintas ti agbaboy ditoy. Taado ti danom. Iso adi ka madanagan. Saan ta amalugi? Basta giddanan ta iti kararag. Taamok nga dantulat ta kaasi ni Apo kadata. Bakay? Agrubwat ka, bakit? Ken rubwat ametten dagiti anak ta. Mapantayo ijay lugar da Uncle Pijaw. Ha? Apay, Mark? Natay ka nun, Uncle? Anya? Ala, anya timpatay na ngay? Nabangungot ka no? Ti amok. Amangan no naatake. Tasigo din nga da sakit na iti puso. Mark, kaanakan. Tagay si katikad-kadwa ni Uncle mo apichong. Si kangarod mateng ti mang tawid dito'y balay na. Ay wanam to'y balay na awan. Naimbagla pakidagdagusan minukas di nga umay kami dito'y. Ha? Agyaman na kanti? Nagsasaritaan min ngagkakabsat ti may papaniti ay tabanag. Kat nagnunumwan mi asi ka ti mang tawid dito'y balay na. Total, adan kabukbukudan mi balay. Kan man manumot nga umay kami dito'y kaanakan. Sige, ante. Kat agyaman akmanan. Makipagladingi tak, Alice. Natay matgaya man ni Uncle Pijong. Ha? Beya? Ay, agyaman naktay may ka. Nabayag adi ka nakit-kita. Kat kumusta? Long time no see. Kimutong ka Uwan nga rod. Ikot-kutong kun sa tirigat, Alice. Nabayag saan ka nakit-kita Tatunggal agbakasyon kami idi dito'y katawan kamat. Uwan. Nagsubli ak ijay Manila. Ngam nagawid akon. Tsak kayatan ijay. Kat, kumusta kayon ija asawam? Nabayagan nga awan kami. Apay di mo nadamag aya. Nakabalod pa yun. Ha? Kastaya? Ala, jak nadamag dayta Apay nabalod? Gapo iti droga, friend.
Isumala di nak maikasar idi. Ta si aasawa maggayam ti loko. Aniya? Kinapudno na. Duan dagiti anak ko. Ti ama ti may kadwa, nagsina kami matlaang. Aniya? Apay ngay? Babaero matlaang Adamat la asawa na. Apay nga taakas yu tigasat ko, friend. Naimbag paiking ka. Tanapintasan ti biyag yung agasawa. Damag ko, anapig sa tinegosyo yo, ababoy ijay laon yun. Ay na, ananusan mi at ikas tabag biyagan. Tawan mo't na ilapas mi akurso kan ni Mark. Una, ngam naggagat ni Mark, nasingpet, nagasat ka, friend. Makapaapal ka, ngam syakmeten, nagkas ang tinagbanbanagan ti biyag ko. Ay na, saan pa anala daw ti amin, friend? Kan saan na bali, taadadwang anak mo. Isuda tagbalin nga inspirasyon kan tibker mo. Di ka mapukawan itinamnama. Pakawanan na kumaalis. Ngamin, tinagtagibasit ko idi ni Mark. Ngam adayo gayam anagasgasat kang syak. Ngamin, nakatumpong ka iti nasingpet, kan nagagat nga asawa. Pakawanan na ko nga. Ala, awan kanyak day giant friend. Lipatan tan tinapalabas.